Ambo Hamakana, Quickie Manipur Banking Guy, Kuramzari, my topic, Quickie Approximation Simplification. Aina puzaraiba kanose akogi ngangi simplification ngang tawre adu matugi matung ko ngasina mo kogi approximate isaac la ase yai ado asem noun ki kanoda obida approximation simplification ko di alu ki laksage before that akogi ko sigi kogi kanose atong khamina jeb ko what will come in the place of question mark in different questions ka says that question mark button 5 into kana ai je tumu dagi hagola ang sanet yadena hagola ko hagola ga konsi ko tang sire lok su ka tawba duga question tan yemene je ko square root of sita yenga ji ko square root of 16 by 24 into 4 duga cube root of 125 ne ko adagidi into 5 square ne ko sumaina koigi sida ai matang kitang picture ke matam siki matam ko haidi koigi koina exam je koigi nganang ain haje ki gumna koina within 36 second ta koina sije calculate ta bungam dine ko aduna kamana koina hadang try ta wiu ne ai option je som picture koigi 754 725 750 758 735 sam picture ko sejin to hopi do matam picture ai dum kantara ganda aduna hone do kanu koigi mock test am toin to ba dakali ko aduna mock test se ka toin tawji adagi mock test tawraga hena no so no da hingatine ko improve he hingatine ko aduna mock test am toin tawga damne mock test tawji koina kamanda ko ke amanda akoina square root of 16 je koigi square root of 16 jana sisi yeng piro koigi square root of sisi koigi square root of 16 ji yang biro si square root of 6 je ke kya gina tanda koigi 4 square gine ba atra 4 square ga di 4 square gine ko special ekre okay si je koigi 4 gine ba 4 gine si je ko 4 gine si 4 ni ko 4 ore adagi te ko na mu yang ti je si mi yang biro 24 into 4 jema then adagi de koi adagi de akoi kano jema yang biro ko si je kamaina koi ki sador ke do adu si yang tine ko adon hot pro bira hot pro ga dem habiro ko si je koi ki kamai sador ka ki ham do kon to tini okay adu den dagi di si yang da si je kya si je ma 25 ta ni ko koi ki sumana ko 5 square ki 25 ko sumana koi ki parenthesis or koi ki bracket ya usana holi ko adana sidagi tam hujra ge jo ko sumana koi ki sigi jema koi ki 25 layer ni ko 25 layer ni si jema 25 layer ni ko 25 layer ni then 25 en tamagi sidagi to ko koi ki 25 en tamaya then si je is equal to si je kya gino 1 to 5 se si je koigi magi masi kana cube root no 1 to koigi 1 to 5 je kana cube root no am tam da 5 kine ko aduna cube root ana habdo cube root se 30 bu fabi yu na habido adu gine ko sejita 5 cube aduga soina koigi kana gani ko sigi 3 jiga sigi cube kana gani ko adagi kana jumanga ni ko 5 sila udi se 5 kitang lehoni ko 5 kitang lehoni juka khani ko adagi then 24 into ko gi kana se yenga se 24 into ko gi 4 se kya tani 24 into 40 ko gi 24 into 40 4 se 8 ko adagi 4 to za 4 16 ko 6 9 96 for example 4 16 ko 6 tambiro 1 puro 1 kili tawre ko 1 kili tawre matunda 4 2 8 9 96 96 ko then adagi sini ai high grade 4 le sida ko minus le adagi sida plus le ko adagi di then adagi c4 into layer ma nak si kitaw ya ke matunda c4 je san tamaro ge sigi muhutta kamain thamge hada yimbiu ko sigi muhutta koigi 4 sigi ina kanoje hari ba koi kanoje koigi kano laujara ge x wena 4x by 25 and thamage si je column no hocha
column hotna phate jana okay ibd means kaina matamda sije amtang hajirakke sije column tong kan atang bukti kan tau ki ko adu ai samjaning bani ko adu samjan biya ai ko samjan adu ai samjan myam gi gyan ta na hai tare ko ai samjan lo ki ko ha magi wena ko smaina sum samjala si then di koi gi smaina koi gi 4x by 20 ga 5 ko then dagi sidita sigi 5 se som pu matam da 30 to sigi 5 se sigi 5 se som da koi kan tau matam da kan tau ni ko koi gi sigi 5 se kan tai ko kai ti plus la ko minus kani ko minus kani then adagi ama jeng yang hasi ko then sumaina adagi 20 la ni 20 do muk sigi minus yang plus sigi haidi kaina da sigi minus 5 sa credit kya la ni 20 la ni ko 20 la ni 20 plus 96 tok silaga kya tane 96 tok silaga di kya tane matam da koi gi 116 tar 116 ta male ko 116 ta re adu ga di seita sigi plus koi samjal laga tare sigi aina samjal laga kan tar ga somda sum photo ko ne ko somda sangda da bida tare aduna akoi gi seita koina ain thamba ya je kai thamba ya ge nga da tang thamba se 116 tang lai ra je man di loinam kano eliminate tawre koina aduga then sigi adagidi 116 tame ko si ma yare adagidi stage mu 4x ko aduga 116 ko 116 into 20 ga 5 so ana ko habi divide to ito ba som chakraga di equal to gi 1 mu chakraga di into all ne ko adega di kamanta ne matunda andadi sigi 4 na akoi gi sigi kano se ko ko sigi 4 na se ko matunda koi 4 2 za 8 ka 8 adagi yes adega di 4 2 za 8 ka 8 9 10 11 ka 36 tare ka 6 ni na ka 36 ne adari 4 9 36 ka adari 29 ka 29 ka 25 ka di kya tare adari ye nga jam ko 29 ka 25 ko ai calculation ko je santai ko dia 29 25 ko seista akoi hamda kan tau je 95 sa kya nam tuna 40 ga 5 ko 95 sa 45 aduga 6 cross on tawne 5 to 10 lere ko 9 to 18 lere aduga di 9 to 18 ko 28 tare ko dia 20 ga 8 ko adagi di last 2 to 4 kya taging ko 5 adagi 6 12 7 adagi 7 to 5 type adagi answer je answer je 2 je ko question number 1 gi answer je 7 to 5 style ko adu next question am ging ko hanati koi gi approximation koi gi simplification na to jara gi ko stage ta ne haning ja akoi gi kadawa akoi gi aham da koina akoi gi 1224 je 1224 je koina kai yen logo da game tamda koina mai kwai anak pai tare ko kwai anak pa kano logo ne asi kwai kin naknab je mai kwai naknab je kaino tamda 1224 kwai naknab je 1225 ne ko adagi di divided by 6.99 have je asi che kadawa 6.99 je kana nakna ge ga di koi gi 7 ganak ne 7 tagi only 0.1 kitang ne ba handai je ko adagi di 1799 minus 1799 ko si kan toy ko in sum kan taw yaw ni ko 1799.98 che asi je kana nak ge matam da koi gi 1800 kan nak ne ko adagi di ke daw ba koi gi si je koi gi nak na bi nga je ko adagi han i thok piram ma ge ko si je 1000 시즌에 그냥 버티지 거 시내 그냥 버티지 아두가 마기 안사세 그냥 부터 메고 마 안사세 시제 합당 꽝 암당 커피 다오니 시제 그냥 딱 게임 비네 ai matam pi koi shure ko ai ho chara ko dri ko sije koi gi kairam tamda sije koi gi 1225 se sije koi gi kana gi kana koi gi ma je ko yeng je ko ko square root by division method ki through the yeng je swai de yeng je ko ko gi
1225 ko so 25 ke ma 12 ke ma ko then adagi sheet tawani ko aham badda ko 20 je 3 ni ai ko maram di final nab je 4 dim hendo kreba 4 4 16 hendo kreba ko adana 3 3 ja 9 ko square root by division method ko 3 3 ja 9 ko 9 layer ni then adagi di sida 9 adadi 3 to 5 layer 3 to 5 sigi 6 sida 6 layer ni ko 6 ta sida 5 na retire gadi si je dum compulsory dum 5 oy ne ba 5 dum oy gani ko kai gum 1 oy am tara gadi khoi gi 9 gum boy be ko habdi 981 oy ni na ada 6 gum boy am tara gadi si khoi gi mai last this is 6 oy tara gadi 6 6 ya 36 admana ko adagi di khoi gi 9 na loram baje amaju khoi gi adagi 9 na loram me khala je ko khoi gi 7 7 ja 49 ko adagi di 1 loram magana 981 hai re ko adagi di khoi gi 4 loram tara gadi adadi koina yinga baje 2 ni yang bi adagi di 8 ni yang bi 64 ko adana sigidi 5 tare ko adana 35 ne sije ko adadi sije aina yana samjal laga ko koi gi 35 tang thamagi ko 35 thamang mandi magi square root na kana gram ne ko sigi square root na sida square 35 ki square root thamani duga magi root square root ka root 2 kana ne ko divided by koi gi 7 ji 5 ta ne 7 ji 5 ta ne x minus I sitang koi thok no ko le ko adu si dam 5 ta ne kang e ko adu si je 5 ta ne lo ji ko adu sigi je chom nang poro ma sigi 5 je le ko sigi 1 sigi kano je ko ai na se kano de si je kano ma ai kano de si je wa ai ni suai si je kan tore ko adu si je na chom to poro matam da si je habdi 35 by 7 habni dana 75 se 35 ni dana adudi 5 plus 1800 adudi x equal to adudi kya tare am da adudi koi gi x equal to 1805 ko adudi answer will be ko aina answer soidna kantar ga ani je soina re ko si ani je aina kantar confuse to you to soibne me ngapi gane no hopa taram baro adi 1805 si ko tok tabi holini ko si ko admaina koi ama question ama khochi ko okay sida pile ko square root of 1443.979 divided by 18.981 plus 3.5 into koi gi square root of 16.017 piram ko aduk magi answer na magi kano jita option da piram je a da 16 b 30 c da 8 aduga d da 26 adu e da 10 ne ko si matam pigam da follow pi hopi rawne je koi mock test to buje koi gi mai like to su to gadam ne duka ai mong sai hai giduni ai number da thabiro ai ngasi ani thagre mock test ki thagre adagi ti mogi syllabus ki thagre ko ain tongan leje bani dugi tongana koi gi kan tanga da ko like ki ona jo like later su koi gi SSC gi like later su ani ko adagi ti koi gi banking ki adagi ti mai le na ko koi gi competitive examination kodi makki koi gi kano si samane ko mogi koi gi hang kada koi gi question ki pattern je aduna adu singi kano sindo PDF adagi mock test sindo ai tonna sinjar ke ko aduna adum aina picture kriben number da adong gi kano dana WhatsApp ta ai gon thabira nganda koi mock test kumagi amadi koi gi syllabus ki oba kano koi gi kano do PDF to lobi biani ko okay adu si hochara ki ko si je um kada koi gi adudi akoi mamang thai re se ko mamang da high grade ti si je kano la ani magi akoi si lo ti je koi gi 1443 gi matung da lo ti je digit ani tang ne ba aduni 97 ne ko adudi adagi si sinamu koi gi 18.98 itang ne lo kuna lo kan to ti je lo ti je ko ada hai la si tang lo ko habdi khay no ai na ko adagi 3.5 je 3.50 ai chane ko 3.50 ai chane sinam koi gi neutral ne ba madi koi gi 50 have je asina neutral ne ba akoi gi adagi square root of 16.01 je 017 je 01 tang lo ne ko admaina dura gadi sei thora ge adadi sei square root of sei 1444 la ne ko divided by sei akoi gi 19 la ne ade plus ngasagi 3.5 city neutral obina dum thamani ko
into square root of sunta sidi 16 lower ne maram di magis na 0.1 oina ko ai pick ne ko aduna kedo adi kan tawasi ko adi akoi hole ngasi ko ahamda khoi 1 khoi kano se kano se kya target ngi ngone akoi 144 se si kana gi square no am to puthok ne 38 ki odine ko maram di kainam da akoi 38 ki odine maram di akoi ai 5 ko phabagi haibini ko sida akoi sumaina akoi thamasi ko 140 ga 1444 ko sigi 14 je ke dawrage matam da 3 la ne haibo ko sorry 3 la ne ko 3 ni ko si 3 ni 3 aja 9 ne ba ai 4 yodi 60 ai ba to 16 ne lai ne adana mitse sobi adi ko ai no su yawda ba 3 ja 9 ne ko 9 oi taraga di si 5 le me ko 5 4 4 ko adri 3 ga plus tawani plus tawa matung da 3 plus tawadi 6 tare 6 sida inga sai gido si 4 tare ba 4 taraga di ko da hape ai 2 hapam yai ko 2 hapam yai digidi ai hap 2 hapaga di taro khangyo 2 hapaga di si ta di 62 ani ta ne ba adudi 8 chene yenga je ko sida ama hapka da digit to 8 hapa je ko 8 hapa matung da yenga je ko 8 ja yana ham tanda 8 ja ko gi 60 ga 4 ko 60 ga 4 aduga 6 pure 8 6 48 didi 50 ga 4 ko adudi ki katare ai tare 38 ki ore ko 38 ore ko division method che khot man tamne maru woni yeng du ji kai na matam da ai som da ham ta thangok sara ki ko wari im da ko gi se kano ha ji ko ko gi ko number am lower ji ba number lower ji der kai log ji ke matam da ko gi thang cha kan ta nganda se 9025 ko gi 9025 lower ji 9025 se asi je ahan bada ko ni yeng du ji kai no matam da 9025 laure ko sejita matata ko gi pair ani ni semani ko ado kai asta matang le amagadi amatang oyani ko sita pair ani sidi pair ani ni semani na sonde hor kadane somda ki ko gi right te hor kadane right te pair sem kadane ko duga 90 ni ko sise 90 ni ado gadi 90 ga kwaida gi thangna ba ko gi square root chi kai ko gi square root chi kai oge ado di yenga ji ko 99 ja 81 ko 99 ja 81 thangna le ko sim ko adagi ai di ai just 8 ki mo mudiri ai ja 64 ne ba adudi lakhang lapi ba 99 ja 81 ko adagi 10 yung yang ga 100 ta le hendok ne ko aduna yenga da bi adu ne ko adudi 99 ja 81 ne ba 99 ja yes 81 le ko 81 le gadi stage da mo ko gi kya le ma ge ha matam da 9 le me 9 2 5 ko 9 to 5 le ada ko na ko dagi si plus to biro stage da 18 ta le 9 ga hai di si gi 9 ji ga square root by division method ki kanoni ko 9 ga ko na class 8 ta mani ko sa 9 ga adre ga di kan to ga 18 ta le ko 18 ta le stage da digit ama ha ko dine ko digit cha kai gumba si gi digit si kai ha ka ta ke ja ko amam thile ga wa ga ni ko aduna kai do ko ta ke ha matam da ko na last da ko ki loi ba number se asi number si yengo 5 ne ba 5 oi ta ga di ko gi mon da ko gi 5 oi ta ga di si gi sida ha pa ya ba number se ai gi blank ko gi si gi fill up sida ha pa ya ba number se 5 ga ne ba sida kai 1 oi ta ga di kai ko na yeng du se karam ba square ta ko gi 1 loi ba ya loi gi ha je asi yeng du ne ba ko 1 loi me khala se ko 1 loi ta ga di sida 9 ora ne ko 9 yeng be ko aduga sida ko gi like ko gi san yeng na 4 ta ga di 4 sida yeng ya je 2 masung 2 square di 4 ne ba aduga ai kisu ai cha te ko gi 64 ne ba ai yeng ya adagi di ma do ko 6 na lon ta ga di kana yeng ya ne 6 na lon ta ga di 4 yeng ya ne ko ha di 4 16 ko adagi di 6 6 ja 6 na su yeng ya ne 6 6 ja 36 ko adagi di 9 lon ta ga di kana yeng ya ne 9 ga di 3 ni yeng be re 3 is 9 adagi di 7 yeng be 7 ja 49 ko admaina ko gi sigi adum hana my last visit chan yeng bio adaga di sta 5 up chala ga di sida 5 up chala dun ta ani ba 5 up chala ga di 5 up 25 re ni ko adagi di 8 up cha kano 40 ko 42 ko adagi 5 on 5 di 9 ko iya da ko kima 5 ni kono 9 to 5 ta re 9 to 5 adaga di si je kya ta re ko ki 95 ta re 95 ki 9025 che 95 ki square root ne ko ko gi aduna
admaina smaina koi gi trick si na gadam ne ba kitang samjan hot ke ko 38 by 19 have ne ko adu si by have ne ba 38 by 19 have ja asi jo aina kitang thoning ne ko by 19 have ja adu di plus adagidi 0.5 adagidi sidi 4 la ani ko sidi 4 na koi gi habdi si ta na sidi ta roji ko hadi 4 square na kana gani ko hadi si 16 na 4 square koi gi 4 square ga root si kana gani adagadi into 4 ko adagadi 19 je sin kak matam da kya thongi 2 thong gani ko 2 thongi ko adagadi 2 thongi adagadi koi gi 3.5 adadi si jong yo adadi 2 plus 3.5 into 4 je 3.5 se koi gi si je koi gi yenga ji ko 3.5 siga into 4 je asidi kya tane matam da adum koi gi sidi yeng ga jo kang ko sidi adum 14 da ni ko mandi 4 5 chat 20 le ni ko 20 le ni 0 om le ga ni ko 20 le ga ni ko adagi 4 3 12 le ni ko 12 le ni ko 12 sida asagi koi gi 2 kiri tro puduga 1 12 to da hasula 14 ta tadro adi 14 ta ani ba sigi 14 ta ani ko sigi 14 ta ani ko adagi asmai hortu ne na sana koi gi sonda mu putoga 3.5 adagi 4 na dia ro ba hadi 4 5 20 le le 0 om le ko adagi di mai point ne to point ma 0 gi khol khani ko hadi kainam tam da asagi koi gi koi gi 1.40 le hone hamida sumai like do si jem lo namda 140 ta do hadi point do koi gi amada namani 0 namani adadi 14 lo ne sida lakadi jet 2 la ani plus ko adadi 16 tare hoi si question ji ko ne de koi gi magi exact answer tare ko 16 ji ko aduga approximation simplification ne akoi gi sida ji koi gi mai ko quite close oidone lo di je ko na hadi 14 le magadi 14 or ga jo ko na final thir ga di 16 oire ba 16 lo ko ne tikang ta foi ga mali ko hadi odi oiro do ga jo yeng da mi da kadong ai da koi gi kana da kuna yamna ta foi ba kana tora nganda koi gi RBI gi assistant ko maklak mo de yam kana ta foi ba kana de hoi ko hai ko pang mo da ba kana de hoi ko PO da kitang kana to ko kitang koi gi magi degree do koi tab ki level gi ta kana do kitang level do kitang magi degree da kai da koi magi number da kai da kitang koi gi kana to saure ko saure po ani duga to kana de te do ga jo hoi PO da kitang ta foi duga clock ino matam da si je tum yeng ji ko adum koi gi si je koi gi hot pa hobi ro ko amatam pijar ni ko noina hotpa kanoki matam nang da ai khuyong sa ba khogi noida knowledge ogada ba kitang haja ke dudi kai ginam da khogi exam gi bank gi natragana khogi SSC gi ko SSC gi natragana sumaina khogi SSC ko staff selection commission ko natragana khogi IBPS Institute of Banking Personal Selection ko hausing gi khogi Google da khogi exam calendar and khogi table ko or schedule ko thokpani sumaina khogi SSC gi jo magi various post like ko khogi makal ma'am lai ko MTS dagi SI ko ma'am lai dagi GD ko dagi sumaina khogi IBPS ta jo khogi magi banking ko ba ma'am lai ba habdi IBPS ta khogi more than khogi 43 bank kana participate ta we ko aduna sejda khogi bank PO ko PO da khogi up to khogi kana dagi clerk PO ko adagi office assistant adagi haiba khogi ma'am je khogi local bank officers ko khone thabe ab ko thabe aba adagi khogi clerk ko adagi special khogi specialist officers ko sumba je khogi lon thabe hoi se khogi IPS ki kanogi IPS ki kanogi to thogram ni ko clerk ki thogram ni clerk ki je August ki date 17 ko 17 23 amasung 24 da magi kano prelims ki date pigre adugo mains ki na khogi October 12 ta pigre ko admana khogi SBI gi namu February dagina March foggi minung jita ko magi CRP gi advertisement torani ko sha khogi CRP gi kai ta ge dona comment section ha khogi habiro ko sigi tholakani adudi ge nga jedi ko khogi sejita khogi ha bagi se suman thama ji ko ha bagi se kumaroi na ko abi je 144 hours 144 lakhan hours ko by khogi June gi last July is the 4 root of x ko advertisement adagi plus sida kai lo ke dage ham tam da koi gi 24 hours ko 24 off lai ko sida ko 24 off adugo sina 125 hours ko adudi 24 by 100 ko 100 mam di koi gi percentage
24% ꯁꯥꯏꯅꯦ 24 by 100 ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ into ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 125 ꯀꯣ 125 is equal to adagidi sidi akogi h square taiko h square di kano 64 ko 64 dum thamai ko h square have je akogi h square 64 ni dana h sije akogi approximation da h 0.1 obnina akogi 50 ki akogi sije 5 sida 5 ki above koi 6 kuma ren tara ga 9 logo ne ko whereas 5 ki below tara ga di mado ai dum logo ne ko aduna h square gi di kano am da kano ne ba aduna akogi kano oitane ko degi then degi di minus ko aduga sigi ju ko ai so ai am sugar limit speak up ko sigi 99 ko 99.9 hamni ko 99.9 je akogi 100 la ni ko 100 la ga di si je 100 la ta ga di 99.9 have je akogi kano ne ko akoina approximation da ma je akogi 100 la ne ba 100 sina ai lawa ne ko ado h square 64 ni dana aduga sejida akogi square root of 6 square root of 100 ki ano ham tanda akogi 10 ta ne ba 10 square kana ga ne ko have di smaina akogi smaina 10 square aduga square root 6 kana ga ne ba 10 ta ne ko aduna si je 10 oya ne ba ko ena ma exam number ko akogi pen sina ide ko 10 nan thamai ko 10 thamage then adagi di ke dawne ham tanda next sem hola ge ko next stage da select kana bya ri ko kana bya si kana ka pya ge matam da ko gi 25 na ka pya bra 25 na ko kwai chaw da 25 na ko over 25 na si ka pada 4 thungani ko adagi 25 na si ka pada kya thungani 25 na si ka pada 5 thungani ba ko sumi ko 5 thamai ko adai 4 jam si ka pujong yari ba 4 na si ka pada 6 thungai ba ko adai 6 5 se 30 le legre ko 30 legre sigi 30 je asi je plus lai ni ko plus lai binina sigi 64 minus 10 di 54 ni ko 54 ni 64 minus 10 di 54 le re 6 into 5 di 30 le re ado egadi ado ta gadi 6 5 30 je son pu bi are ko ado yam laina aina kan ta akoi samjil laga on hola ge ko 1 4 4 then akoi 4 root of x ko aduga stage da koi 6 5 30 ni ko 30 je si je ke dogam tam da song di 54 ta re ko 54 ta re 54 ta re si gi ko ado si gi 65 je 6 plus 30 je mo akoi pu ro je plus ni na ka da ni minus la ni si plus sida plus ta mani na sida plus ta binina somda minus la ni minus 30 la ni camera di yang ta ni ko je aduna ka da na am tumda adu yung yang si ko adagi di akoi gi right ado ta ka ti ka da ga am tumda yang si ko akoi gi then adu ki ta ga am tumda stage ta property se adu ti si gi je akoi gi kan ta re ko adu de yes 6 je ko gi 24 ta re adu ti sumanan pora ko ai samjala ko si jina som cha kidune ko sina som cha kidune ba sina som cha matam da ko gi divide sina som cha kidune ko into la kane ko aduna si gi je ko na 24 ta re ga di 144 ko 144 into sin tham ya bre ne sin tham ya bre ko 144 ko gi 4 to the root x aduga into ko gi 24 in tham ya bre sang ya ko sang tham nei ko sang tham adam ni ko sang tham je do ga di 24 je 24 gi ko gi multiplication je na nan 30 phoi ko 24 je 24 ko gi 24 je kan tai ko 24 je si jina 6 ta bra 24 6 ta ko tai 24 som di yang ji ko 24 yam sang un kak se 6 4 je tai 6 4 24 6 2 144 ko 144 tai ko di 6 je 24 jina sita kak matam da 6 tunge ko 6 tunge ba yamna aduna ne koina multiplication je asi je up to kya phaga da up to akoi gi yam jab 30 pharo then adagi di multiplication je yam jab 30 phabi ro adagi di akoi gi kanona square root 35 pharo adagi di akoi gi cube root 30 phabi ho adu ga di simplification dagi simplification je yam line ho pangam ne ba simplification te na te ko te kutumak te sulon mak koi gi maths ki pra koi kwan gi section dena lo ani mak kano koi gi multiplication da kan yam mak kan tawri ko aduna yam sangi ko aduna si je mak kan tawri ko adu di sei lai je koi gi adu 6 ka kano tangai ko adu adu mo ko nam gi nga je ko adu si je koi gi
sigi x som puthorase aduga si 6 som pusalaje ko x na si pusalaje ko gyan tabre yimbi ko aduga mun yimbi ko aduga sigi si jina kai la ka ta gam tamna akoi gi aina habdo mamang ne hanji gido sigi x sim thambi horo ko aina si je som thambaje som thambaje ya ko som thambaje samana ko si je akoi gi sigi akoi gi square root som la ban cube akoi gi mai kan cube akoi gi kan da wala kan ko si je magi akoi gi exponent hai tare ko exponent on akoi gi on ngane ba ko akoi cube ai akoi root on ngane ko root on ngane ko andi se akoi gi yeng asi ko andi 6 fan la ani ba 6 4 la ani ba ko 6 4 la ani ba ko 6 4 la tara ga di adi akoi cube ta kan tara nganda 4 gi di akoi ibana akoi phadi ba ko aduna kanu lai re 60 216 lai re 216 ta 216 lai re hai 216 se kanu gi ne ba 6 cube gi ne ba 6 akoi cube gi 216 ne ba sida mu 6 amna ko akoi puri ra ga di hai di multiply tar ga di kya tare akoi 36 degiti 9 degiti 6 to 12 1296 tare ko sigi x ya ina 1296 equal to x thamada ne ba hai di sejita akoi gi sejita akoi gi wa sejita kanta nganda 1 2 6 6 4 som le ga adu kem kai de ba 6 6 4 som le ju ade x na som le ga adi equal to have ne ba ko man ai have ne adu na sit san tham wanda step kan ta akoi gi confuse ta wi ga nu ko adu ki answer ji kya tare adu 1296 have ne adu 1296 ko adu kaya wala adu 129 oh B de tare ko B de tare 1296 ko sumaina si jatang gyan ta bi hobre ngo ko to mathang amtang ga ying si ko si matang kan lak sarang gi ko si je akoi gi sumaina han aina satam da pim tam da kan to rai ko sumaina ma sumaina khoi ko sumaina akoi gi sumaina habdi ngasagi akoi gi akoi san le din ko habdi 4 x le aduga sina 6 like ne ko warin ko aduga mana sumaina ka le ko sijina chida 2 thame adagi sina 3 thame ko sila le ko sumaina ka sigi niom lete ko gyan ta bibra haidman ida ise ko gi sida 6 thambo oro natagana sumaina thamo se ko adagi sina 4 the root of x ne ko sijiga kakshana le ko sigi je 3 thunge 2 ka pada sidana 2 sina 2 na ka pada 2 thunge adana sana sumaina we ko aduga hayo sije ke dawa la le sije ke dawa la le ko sumaina to la le ko sumaina ko te ko sumaina ko pe de akoi gi siniom ji khangjang adam ne sije ko gi only sije koi gi sun da koi pur ka koi gi so sigi 4 je sun da akoi gi root and pur ka da square ji kan da koi gi square root che koi gi ma gi 6 ki kan da root ta koi gi 4 de ke dawa adagi di sidang sa kitang chamon bam ha ga na ko gi na cham nan na ko dagidi 144 ga 24 ko kanam je yi ngosum ko ha di 24 se ko gi top na ka pe ba dagidi si ju si je top ki ga na da ye wona si je top kya ta kya ta ke tum ji ko ko gi top 6 na ta ne ko ko ta ga to ko gi top 5 sa 1 to gi o kano ko gi sound ka khiba gi ne ko so ko gi top ni yeng ko top 6 sa ta ne dagidi ta ngani ko munna na biyo ko Popio. Fujiki kuna sona kakna bje siki ka ki si kakna bje ka koi kakna bje kakna bje lali ko si kakna bje khangna bagi damtene a question am khak ai pakra ke ko nan si question je si ka anta ma kyan ta ko minus si je ai am sam hola ke ko if x by si koi ki square root of 0.09 0.09 is equal to 12 then x equal to question mark ko se jita koi na kan ta biji kaina matam da akoi na ai sam ma hola ko adi si je akoi gi x equal to ko se jita si x asion pot lagi ko sumaina pura pe abreng ko kamana di pura kanya tanda okay sigi x ko sigi x equal to ko then x equal to ko gi akoi gi 12 sila ani ko si 12 sini ko si 12 sila ani 12 sila matung da sigi kano je maka gi sigi ko gi denominator je song kakala ko gi kala ko matanda kamai to kana matanda ko gi ma je ko gi
kano la ani ko division je ko gi multiplication la ani adu ga di sign tham ya breng 9 by ko gi 100 an maram di kai nam da sigi point nam da ko gi digit ani lemina si je kai da 100 web si 9 9 je re da ko ado chamani 0.09 habaga 0.09 habaga 9 by 100 habaga chamani nang gi le yung ba chak sama tung ni ko khoi de amko sai ko decimal da ki khoi gi khang ba gi dam ta si je decimal point da ki kamaina khoi gi 0.09 habaga 9 by convert to we or kamaina khoi gi percentage kamaina convert to have ja sigud mak china loina mak khana kanam da khoi gi agi mamang videos to ko fajana thoroughly ko na aina elaborate toroga aina thaga charam ne ko ado kana gumba yim be hoto bal khoi yara gati adar gi yim view ko adar gati khena ko na stage da khop da I want to like an line 3 square by 100 city kaya gino 10 square gi ko adu gadi dum kana gyare ko siga kana gani siga ko siga kana gani ko swan kana gani ko chikai mongjam khang ko khang bio ko adu gadi kya ta ni 12 adu di si som nong la sim lak lagi da adu di kya ta 12 into 3 by 10 ko 3 by 10 la si aina ma tha chagi ba kana da yim biraga di koi gi hena mo ta na koi khanga da ne ko abdi 36 by 10 have ja 3.6 rum oira dam ne ko abdi ka nam dum da 10 na have ne ko 10 ro ga di mai ma gi 36 ki koi gi 0 me awuni na mai mamang da koi gi kana koi gi 3.6 mang da koi gi kana ma gi nam ta re ko abdi 36 by 100 ai da ga di ani je koi 0 ni awuni na koi gi 0 ni gi ma koi gi ni gi mang da ani pham thang ni point na mani adi 0.36 tak ni ko adagi 36 by 1 thousand hai je adagi 0.036 tak ni ado ai mang ida haje ni koi 1 by 2 hai ga di 0.5 kam mane percentage to ondong madam di 50 percentage te 1 by 4 ta ga di koi gi 0.25 3 by 4 hai ga di koi gi 0.75 answer held option B held 3.6 kita re ko sim khang chen bi ho ro gi di sa ko gi solution la ji ko solution la ji du ga ko gi kana gumba ko gi ai number thabira matung da ina somda question with answers ko gi adagi di ko gi mock test ki kana question ma'am tharake aduga ko na khopang am jana de ko I personally ko gi dm to be kira na takana direct contact to be jai ko aduga ko gi answers to comment ta ge do adu I ko gi whatsapp thabira nganda ina mu chum thonga da ina mu photo ga mu thazarake ko mana si hai ka si video je sa lo lage myam na ko gi myam bu Manipur Banking Guy na myam bu ko gi loibu yeng bi gi am tintina ko gi harau phunuk seri ma phunuk seri video sina ka ko kari gumba na ko da kana bi bo ga di ko gi kana ko gi si channel jibu ko gi subscribe to shimira mo aduga bell icon nam shimira mo ko ha da ina update pek matam da ngon de ko gi in time ko gi matam chana gi wona wai tare ko aduga any update ko gi lang matam da ko miss to dana ko okay adri goodbye asi adri me ade kana video log jari mathang video da mu thenarasi